Izvinite, da li to podrazumijeva i reviziju istorijskih knjiga, udžbenika? Ne. Revizija, kad se priča o reviziji, onda to se misli pred se da pazimo na prijateljstvo. Da ne upotrebljavamo zborove kao neprijateljstvo. Evo, napravili smo ovakav pokušaj sa Bugarskom. Tamo stoji bugarski fašistički okupator, na primjer iz Drugog svjetskog rata. Moglo bi da bude fašistički okupator, ako gradimo prijateljstvo. Da pazimo oko toga. I takve druge stvari, na primjer kad postoje onaj dio Egejske Makedonije, mi kažemo, oni kažu to je severni dio Grčke, ok, to je dio Europe i da pazimo oko ove stvari, ove zborove koje upotrebljavamo. No ono što je važno, mi imamo problem imena. Mnogo je važno da se fokusiramo na problem imena koje Grčka ima sa naše ustavno ime. I vjerujem da ćemo naći način upotreba tog novog imena, će biti, kako će biti ili slično. Ono što svakako nama je važno, da nađemo rješenje konačno na ovaj problem, zato što